I 10 ljudi, ja sam nikad više nego ljudi. I u današnjem klipu kao što vidite igramo Clash Royale. To jest nije ovo baš pravi Clash Royale, ovo je chest opening, tako da otvorimo ovaj Magical Chest. Izvinite ljudi, ali ja sam se malo više naložio što otvaram ovaj Super Magical Chest. Ljudi, uskoro će biti Clan Chest će ja počnem, mi ćemo ga, pošto mi je klan vrlo aktivan, skupit ćemo 10 laganica, tako da ljudi možemo i u tom klipu da otvorimo i drugi Super Magical Chest, imamo još neki gold chestovi, tako to. Za oko 10 partija dobijamo i običan Magical Chest, a za posle toga još 30 pa dobijamo Epic Chest, pa mogli bi nekih 30 partija da malo pauziramo da bi otvorili jedno super otvaranje, ali ipak Super Magical Chest, tako da, izvinite, ali otvorit ću ga odmah, tako da, i Clan Chest, znači čim skupim za Clan Chest i to, tako da, ajde, otvorimo ovaj Super Magical Chest 5 puta, ako izvučemo Leggy kartu svih 5 puta, to znači da su veoma velike šanse da dobijemo Leggy, naravno namestio sam da bude kao chest opening 7 arene, kao što sam ja, tako da krenemo, dobili smo 13 princa, bio bi mi koristan princ, ali dobro, i 5 vičerki i nju mogu bi da ga redom na tretila, što bi mi baš pomoglo. Dobio bi 138 mortala, to nikad nisam koristio, osim u nekim glupim challenge-ima. Dobili bi Battle Ram 51, mislim, moću da ga upgradeom na level 5, to je sigurno, ne znam da li bi ga koristio. Dobili bi Minion Hordu, sjećate se kad smo otvarali onaj Clan Chest 4D. Dobili smo 21 Minion Hordu i dobili smo Leggy karticu, tako da umjesto ove 121 samo stavimo 21 i bit će Leggy verovatno. Ovdje je Tesla i ja se nadam da će biti ovdje legendarna i nismo dobili u prvom chestu Leggy kartu, tako da je 1-0 da ne dobimo Leggy, tako da otvorimo. Dobili smo 96 bombera, 108 mortara, opet mortar. Dobili bi 87 Minion Horde, opet sam ih dobio, ne znam zašto. 104 Goblin Hat, znate mrzim Goblin Hat. Dobili bi 17 Goblin Barrela, pa mogu bi na level 4 ga upgradem, dobro, super. Dobili bi 109 Royal Gianta i nam se bi bila Leggy karta, izvinite što mi je pravan telefon, sorry. Nam se će biti Leggy i dobili bi ljudi princezu. Ljudi, jedan od jedne, znači dobili bi princezu da smo otvorili ovaj Super Magical Chest, tako da 1-1 je u šansama za legendarnu, tako da 4700 gold, tako da ako bi dobili Graveyard opet, imao bi sigurno da ga upgradeom na level 2. Dobili bi 6 Skeleton armiju, mogu bi Skeleton armiju da čak upgradeom na level 3 ili 4, mislim da, ne, na 3, previše mi treba za level. Dobio bi 104 Hog Rider, mogu bi da ga upgradeom na level 6 ili 7. Ne znam, dobili bi 399 Tesla, dobro, njega ne bi upgradeao. Dobili bi opet 3 princa, Golema 4, 5 Rage i ljudi, ova je legendarna 100%, 2-1 za nas i dobili bi Inferno Dragona. I ljudi, ovaj chest opening je 2-1 da su šanse da dobijemo Legendary card. Tako da otvorimo još jedan 4700 golda, standardno 104 rakete, 193 furkena, 206 skeletona, 6 Dark Prince, njega bi unlockao, pošto sve ostalo imam sem Leggy karta i njega i Mega Miniona, ja mislim. Dobili bi opet princa, šta mi je s princem više, dobili bi 6 princa, dobili bi 6 balona, ja mislim da ovo neće biti legendarna, ali ipak opet smo dobili lavu, tako da znači šanse su 3 od 1, znači 30% bi, to je 60% bi ga dobili, a 20% ne, tako da otvorim opet 200 Canona, 199, 12 balona, ovo je predobro, 54 Furnesa, 5 Princa, 51 Battle Ram i opet bi dobili ljudi legendarnu. Šanse da dobijemo legendarnu su stvarno velike. Ljudi, ovo su možda i presudila da dobijemo Leggy kartu iz opet ovog Super Magical Chest, da bi bila druga Leggy karta u klipu, tako da mislim da je ovo Clan Chest, nisam siguran da jeste. Dobili bi 27 Zepa, 3 Musketeers i Hog Rider, dobro. Ovo mislim da je Gold Chest, da nije. Da, evo ga,
Ove klanče dobili bi 1620 golda, 2 golem barrela, 19 battle ramova, 62 skeletona, 64 canona, Tesla 64, Goblin Hati, ne bi bila legendarna, nema šansa, ovi klan Chase bi bio očajan, ljudi stvarno, mislim da je to, a opet promo. Ako sada dobijemo i Super Magical Chesta Legendary Card, znači legendarno dobijamo 100%, ljudi, ako ne dobijemo legendarnu, ja sam baksu, znači bukvalno 5 puta dobijem leđi ovako iz simulatora, nemo da dobijem ništa, 7 balona, Goblin Hat 28, rakete 47 i ova legendarna 100%, da jeste, ljudi, ovo bi bilo nam da dobijemo Elektrovizard. I ljudi, to je bilo to što se ovog klipa tiče, naravno ako vam se svidio klip, pa se like, share i subscribe, i ako mislite da ćemo iz Super Magical Chesta dobiti Legendary Card ili nešto što mi treba u deku, slobodno pišite u komentarima. I ljudi, vidimo se u novom i zanimljivom klipu. Ćao! Ne, Da.